Sambula binaka nimbula. Ni sakin to bagiti kan na oni pina no mi na sere VTFM suru na belo. Ngai bola chu man no mu ker sere. Turanga kira mara mana ponga ni to mana to kambu diria wa kembola tangane. Sa voi rusang bulu kali mana miniti. Me lima na kalogo ni sakin to bagiti ko kina oni pina no mi na sere VTFM suru na belo. And veto kun binaka ni Total Energy Substation official energy partner of the Fijian Roa. Ona bombulu tu ene kabini ko be rauna ngone o mak signa ke endi signa ke non rauna o mita signa ratu sama sar mai Switzerland. En kabini ko mbulu binaka talaga mana Aubon Rail Maintenance Center mai Aubon NSW o se temo tu ivano cho suo te vita vala semi talengio ke matayasi malo nitini ena venenu mengani nems kataiwai. Au sa bang bulu tal tungan bekem ni na maramatina warauti ko na laki warauti ko na baka sangay baka kabi na kabi na kanikuwa kem ni talaga na sa suka chuko na job uni sangay chuko kibale au sa bang ni binaka chukani ena no mengai ngai lu kibale ka maro ta kitu en tala na moni madawa e matanda ni sambulo binaka. Binaka Sawa rusang puluh na miniti me lima na kaloko ni wuti nga ibida na itukutuku ni bibulang ko anang iba kurita lang na muni na numi and sera na VTFM suru na melo and vito ko na binaka na Total Energy Substation official energy partner of the Fijian Roa.
Ni sambulo na kanabor ngo chukuma na loman ni basi, loman ni taxi, loman ni minibus. Sa nalori ta mga ikon rabi ta chukuna kami ni ko sanggay chuku kibale. Ni sa suka na takataka nando tala na madawa. Sa abang ni binaka chukuna no mga ngelo kibale. Ana kami ni ko. Pinaka kurita juga nomin no mina sera na kabine ko mbulo pinaka Tina Tabling mbulo pinaka oba kalongo juga no penkara bisam sar juga no Port Villa mai Vanuatu mbulo pinaka rini eta di kula lendua mbulo pinaka kira juga na kura juga na sera katara me kitong gana no juga mekina na cisama sar juga no nandur lolo 23A mbulo pinaka suli asinding taki mai ka mbulo pinaka nare ngango wase madam bongi ni balu mbulo pinaka sam sar juga no e dangiri e vale lebu siteri mara mambula sama juga ngo American Samoa kita kira itu kena sera kataraba me kita ngo bono no mekina na marama ni tikina makawa ona kelo bina boleh besar na sama juga mai ena kabiri kon rombulo bina ka na bi otine Josefa ke emi tala dolo bina boleh bina sar juga mai bulo bina ka momo Simeone la malabu sama sar juga mai na korba turanga mai na kaumaru nodo mai rewa bina boleh bu na sama juga mai momo Simeone la malabu bulo bina ka talanga Tina Tabling sama juga mai Port Villa riniatan di kula lendo kere tu kena ser kataraba mengene no mekina na tinango seini singa rangona ena corona sau ena no corona ne tolo mo biti sema rewa bula re mai kere tu kena ser kataraba mengene no juga mekina on diva o serra o ima o sema ena rocker road na pakam bula tal sungai ne kabini ko mai lolo matuani ena 56 Bradford Loop my Bunbury Western Australia lolo matuani bikem do na mai nonda o Joe Tunrabu sabang bula tuani na kabini kuwa ana maramani tamua ni bula binaka John Kumar bula binaka baya from Nararaveli my singatoka na kabini ko John Kumar, thank you very much for watching Fiji Village VTFM Facebook Live Narupa Rosi Kalsa Road bina boleh bina sama juga mekina na kabini ko Monica o Sina o Josh o Mirike Ilimo batang laki na John Kumar love from Barara Valley Road Singatoka bakan nuni bina kataltukan be Tinay Mac Arnayanra ka bakan nuni bina kataltukan ni Switzerland ve Mac ke Andy Signa Rero sang oleh bagai job ke non rona o Mita Signa na bakan nuni bina kataltukan na taman ni pengkara bertu sayan rembongi jika ngonongo Aubon Rail Maintenance Center mai Aubon NSW o se atemo tu ivano Joshua David Avala o Semi Talengio Matayasi Malonitini ena venuminga ne nongu tau Nems Kataiwai. Nawale Nems Kataiwai nawale na sama juga mana kami kuwa. Ono ni binaka juga na bukuni an rembongi. Turanga untuk turanga parar bagi an resing sugan an resing tengu bakalai an rembongi tale. Au bang gue tahu. Tama terang gue. Tuno kai ya me tako na tamay palate bani. Tamay bang karasilini enta palat saran kenliu. Satu na kaya na buru-buru ni taka-taka. Wala ta sarna kaya na libo. Yanra singa, yanra bongi, me lebo na silini. Me baka o may bichi, vera na weka. Tapos ano ni pinakatukan ni Nems Kataiwai, pinawalebo na sama chukumay. And Aubon Rail Maintenance Center, Aubon NSW. Turangan ko Nems Kataiwai. Kaya undo friend pinakasarto ngay sumango. Siya nga natunin na rebambasi na turango. Rebambasi tu ngolo may do may piktik yaw kero liwas ng lebu. Doa nga nangaw na laga usari din Israel na turango. Asang talagang girit siya umay, asang talagang message mo Israel sana. Ruan na bula sa audio sangga tumbugi ko pa na Facebook. Ni satu sarto may Australia, NSW.
Tomata parar lagi na turangan nila ungo. Kana ko tau, kila kito na nito puno may lawayawa, may suba. Ni kito sambutu korando apa nua sanggele benaka. Ya, sa sanga tala lesu kilau. Apala pala tapi nakasara mananga. Kwa anra singa chika na matakala ni kwa. Anra singa suka na tolu. Dengu bakalelai. Kana ko tau ngo dengu bakalelai usatal na ono anra bongi. Pano ni benaka. Kemdo na sama chika may American Samoa, sama chika may Amerika, Australia ni mbulo benaka na ngone ni bichi. Ni laki taka tu na roko ni program ni NEC. Baka bino benaka teki pale na taka. Oni saling karaba chiko kasana no mi chiko may nabu pale bichi. Kena kaulo chiko may nailabo. Me raw kena nambulo benaka. Ena nonda bano. Saba ko tu na bako ni benaka. We kem ni kita sarna lube bichi. Oni sama tu may Vanuatani. New Zealand, Australia, American Samoa, Tonga, nimbulo benaka talaga may Amerika. Sanjana Sara. Rakai nakabuli nilabo ni Ozi. Ay labo mosi mosi. Nabuko nga ni bulan rin rin may bichi. Kima misama itu kina na sana ko Australia. Ini kako sar ni ngula taba na beke kima mi may bichi. Ni raw raw na pingkarabi may Australia. Labon rin rin. Ko nga sa tukunan ay labo ni Ozi ay ilabo mosi mosi.
Pinakatomani kaba kurichika no munina numi na serne wote wote ni waso asini vina numi mula pinakatina imeka Arnayandra John Kumar sama sarchuk mai nambara veli mai singa toka na kabini ko mula pinaka Jo tamai Nanda Mbola Putia mula pinaka naita Mike Black Saturale mula sia ana maramanita mua ni mula pinaka sama sarchuk ningo fangare mai New Zealand pina wale pina sama chuk mana veo mala mala bulu mai New Zealand Simeone la mala mula pinaka kere chuk na vina numi ira kete sarana ngone kete ni nakawaru nodo rewa tu ena vesa viti kena vesa burbura saba mbulu sartu mai momo Simeone la lamba mbulu bena ka sera na imbosa mbulu na ita tina tabling au kera chukuna sera katara mange boro toki chukuna mange numi chukumi kena na bubale na turova kena marama na tinangu o Maria Kuri lamba vulovi mai lamba sana bena numi chukuna ningori o tina tabling mai Port Vila mai Vanuatu mbulu bena ka Coolman danatu andra bena ka mai ke borong sara chukuna ningo papeloni ena chiko onai lao. Narupa Rosi Momo Sabe Nelitia Nadokaika from families in Kalsaro Rosemary Naisio bulu binakanaita saba kau tutani na pakanu ni binakalebu. Siteri Marama. Pakanu ni binakatal chuka ni bi kemuni kita sarana ngone ni bicho ni takataka chuka mai American Samoa oni sama chuka mai and VTFM Facebook Live. Kemuni na sa suku chuka na job driver ni minibus driver ni taxi, driver ni bus, siya lori da mga iko baka titiba chuka na nonto pengon sala na kabini kuha. Sama chuka na frequency na VTFM 92.2 FM. Serang ko, sana nonto kita sara na kabini kuha. Vola singa kay Viselele, ni tala nawa kay Serena. Sana dapat talaga kina na VTFM sur ng belo kay Total Energies. Kaya na makatala na moniti ni Madhaw Mengo, manavema manava kina lima. Ni samode.